Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Ariko Serema, ko muntu usigaye ugenda wububa, aka kanya urashaje koko? Ngo ndashaje? Orororororo, dore n'ubundi kiramfashe mu mugongo we, mu mavi singihina, ugira ngo indwara zose z'isi nizankoraniyeho koko. Intamenya we, uramutse uganye Ishangi Company Limited, bakwigisha uburyo bwiza bwo kwirinda indwara ukoresheje ibimera. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Ishangi Company Limited Rwanda twigisha abantu uburyo bwo kwirinda indwara bakoresheje ibimera bitandukanye. Witinya kubonana na muganga n'ubuntu akagufasha kwirinda izi ndwara zikurikira: diabete, typhoid, umwijima, umutima, impyiko, isereri, imitsi, asima, sinezite, bronchite, amaso, amenyo, igicuri, indwara z'uruhu, urwagashya, uburembe, gukangura ibice by'umubiri bisinziriye, inzoka nka amibe, telekomunansi, oxyrire, ascaris, ankylostomia, teniya. Dufasha abagore batagira amavangingo, tuvura akayi k'inkorora, indwara z'abadamu zo mu myanya y'ibanga, abagore bafite ikibazo cyo kubyara n'abagabo batagira akanyabugabo, indwara z'abana zitandukanye, umugongo n'umutwe bidakira, hemoroide, imihango idakama n'abatajya mu mihango, kanseri zitandukanye, igicuri, guhekenwa mu magufa, amatwi, umwingo, umugongo ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Tubafitiye Ansa Juice of Family, ji ikoze mu gisheke, tangawizi n'indimu. Uyu mutobe ubafasha kwirinda indwara zitandukanye z'ubuhumekero. Tubafitiye sanitizer zibafasha kwirinda kandi zujuje ubuziranenge. Tunatanga akazi ku bantu barangije amashuri 6 yisumbuye. Dutanga amahugurwa y'ubuvuzi gakondo mu gihugu hose kandi dufite amashami hirya no hino. Ishangi Company Limited duherereye mu karere ka Ruhango, Ibwanga Cumu ya Nyamagana, hafi y'amashuri y'Abaporo. Ku bindi bisobanuro duhamagara kuri 078 54 08 252 na 0788 94 wanadusura ku rubuga rwacu rwa internet arirwo ishangi.biz. Ishangi Company Limited, ibimera ni umwanya w'imbaraga mu guhindura ubuzima bwawe. Mu buzima burya ibintu nibishakwa, ikaze ku Gicumbi mu Ruhango Nyamagana, basoroma basekura basuzuma bavura, ubuzima bugaruka ibimera bigakora. Ishangi Company Limited mu kazi bahiga. Tawonanya ntabwo nakirambasize. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Ariko Serema, ko muntu usigaye ugenda wububa, aka kanya urashaje koko? Ngo ndashaje? Orororororo, dore n'ubundi kiramfashe mu mugongo we, mu mavi singihina, ugira ngo indwara zose z'isi nizankoraniyeho koko. Intamenya we, uramutse uganye Ishangi Company Limited, bakwigisha uburyo bwiza bwo kwirinda indwara ukoresheje ibimera. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Ishangi Company Limited Rwanda twigisha abantu uburyo bwo kwirinda indwara bakoresheje ibimera bitandukanye. Witinya kubonana na muganga n'ubuntu akagufasha kwirinda izi ndwara zikurikira: diabete, typhoid, umwijima, umutima, impyiko, isereri, imitsi, asima, sinezite, bronchite, amaso, amenyo, igicuri, indwara z'uruhu, urwagashya, uburembe, gukangura ibice by'umubiri bisinziriye, inzoka nka amibe, telekomunansi, oxyrire, ascaris, ankylostomia, teniya. Dufasha abagore batagira amavangingo, tuvura akayi k'inkorora, indwara z'abadamu zo mu myanya y'ibanga, abagore bafite ikibazo cyo kubyara n'abagabo batagira akanyabugabo, indwara z'abana zitandukanye, umugongo n'umutwe bidakira, hemoroide, imihango idakama n'abatajya mu mihango, kanseri zitandukanye, igicuri, guhekenwa mu magufa, amatwi, umwingo, umugongo ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Tubafitiye Ansa Juice of Family, ji ikoze mu gisheke, tangawizi n'indimu. Uyu mutobe ubafasha kwirinda indwara zitandukanye z'ubuhumekero. Tubafitiye sanitizer zibafasha kwirinda kandi zujuje ubuziranenge. Tunatanga akazi ku bantu barangije amashuri 6 yisumbuye. Dutanga amahugurwa y'ubuvuzi gakondo mu gihugu hose kandi dufite amashami hirya no hino. Ishangi Company Limited duherereye mu karere ka Ruhango, Ibwanga Cumu ya Nyamagana, hafi y'amashuri y'Abaporo. Ku bindi bisobanuro duhamagara kuri 078 54
0800-252 na 0788-94-12 wanadusura ku rubuga rwacu rwa interineti arirwo ishangi.biz. Ishangi Company Limited, ibimera ni umwanya w'imbaraga mu guhindura ubuzima bwawe. mu buzima burya ibintu ntibishakwa, ikaze ku Gicumbi mu Ruhango i Nyamagana, basoroma basekura basuzuma bavura, ubuzima bugaruka ibimera bigakora. Ishangi Company Limited ntabwo nakira mbasize. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. ariko Selma, ku muntu usigaye ugenda wububa, aka kanya urashaje koko? Ashaje dore n'ubundi kiramfashe mu mugongo we, mu mavi singihina, ugira ngo indwara zose z'isi nizankoraniyeho koko. Ntamenya we, uramutse uganye Ishangi Company Limited bakwigisha uburyo bwiza bwo kwirinda indwara ukoresheje ibimera. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Ishangi Company Limited Rwanda, twigisha abantu uburyo bwo kwirinda indwara bakoresheje ibimera bitandukanye. Witinya, kubonana na muganga n'ubuntu, akagufasha kwirinda izi ndwara zikurikira: diyabete, tifoyide, umwijima, umutima, impyiko, isereri, imitsi, asima, sinezite, bronchite, amaso, amenyo, igicuri, indwara z'uruhu, urwagashya, uburembe, gukangura ibice by'umubiri bisinziriye, inzoka nka amibe, telekomunansi, oxyride, ascaris, ankylostomia, teniya. Dufasha abagore batagira amavangingo, tuvura akayi k'inkorora, indwara z'abadamu zo mu myanya y'ibanga, abagore bafite ikibazo cyo kubyara n'abagabo batagira akanyabugabo, indwara z'abana zitandukanye, umugongo n'umutwe bidakira, hemoroyide, imihango idakama n'abatajya mu mihango, kanseri zitandukanye, igicuri, guhekenwa mu magufa, amatwi, umwingo, umugongo ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Tubafitiye Answer Juice of Family, ji ikoze mu gisheke, tangawizi n'indimu. Uyu mutobe ubafasha kwirinda indwara zitandukanye z'ubuhumekero. Tubafitiye sanitizer zibafasha kwirinda kandi zujuje ubuziranenge. Tunatanga akazi ku bantu barangije amashuri 6 yisumbuye. Dutanga amahugurwa y'ubuvuzi gakondo mu gihugu hose, kandi dufite amashami hirya no hino. Ishangi Company Limited duherereye mu karere ka Ruhango, Ibwanga Cumu ya Nyamagana, hafi y'amashuri y'Abaporo. Ku bindi bisobanuro duhamagara kuri 0788-08-252 na 0788-94-12 wanadusura ku rubuga rwacu rwa interineti arirwo ishangi.biz. Ishangi Company Limited, ibimera ni umwanya w'imbaraga mu guhindura ubuzima bwawe. mu buzima burya ibintu ntibishakwa, ikaze ku Gicumbi mu Ruhango i Nyamagana, basoroma basekura basuzuma bavura, ubuzima bugaruka ibimera bigakora. Ishangi Company Limited mu kazi bahiga. ntabwo nakira mbasize. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. ariko Selma, ku muntu usigaye ugenda wububa, aka kanya urashaje koko? Ngo ndashaje dore n'ubundi kiramfashe mu mugongo we, mu mavi singihina, ugira ngo indwara zose z'isi nizankoraniyeho koko. Ntamenya we, uramutse uganye Ishangi Company Limited bakwigisha uburyo bwiza bwo kwirinda indwara ukoresheje ibimera. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Ishangi Company Limited Rwanda, twigisha abantu uburyo bwo kwirinda indwara bakoresheje ibimera bitandukanye. Witinya, kubonana na muganga n'ubuntu, akagufasha kwirinda izi ndwara zikurikira: diyabete, tifoyide, umwijima, umutima, impyiko, isereri, imitsi, asima, sinezite, bronchite, amaso, amenyo, igicuri, indwara z'uruhu, urwagashya, uburembe, gukangura ibice by'umubiri bisinziriye, inzoka nka amibe, telekomunansi, oxyride, ascaris, ankylostomia, teniya. Dufasha abagore batagira amavangingo, tuvura akayi k'inkorora, indwara z'abadamu zo mu myanya y'ibanga, abagore bafite ikibazo cyo kubyara n'abagabo batagira akanyabugabo, indwara z'abana zitandukanye, umugongo n'umutwe bidakira, hemoroyide, imihango idakama n'abatajya mu mihango, kanseri zitandukanye, igicuri, guhekenwa mu magufa, amatwi, umwingo, umugongo
ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Tubafitiye Answer Juice of Family, ji ikoze mu gisheke, tangawizi n'indimu. Uyu mutobe ubafasha kwirinda indwara zitandukanye z'ubuhumekero. Tubafitiye sanitizer zibafasha kwirinda kandi zujuje ubuziranenge. Tunatanga akazi ku bantu barangije amashuri 6 yisumbuye. Dutanga amahugurwa y'ubuvuzi gakondo mu gihugu hose kandi dufite amashami hirya no hino. Ishangi Company Limited duherereye mu karere ka Ruhango, Ibwanga Cumu ya Nyamagana, hafi y'amashuri y'Abaporo. Ku bindi bisobanuro duhamagara kuri 078 54 08 252 na 0788 94 12 wanadusura ku rubuga rwacu rwa internet arirwo ishangi.biz. Ishangi Company Limited, ibimera ni umwanya w'imbaraga mu guhindura ubuzima bwawe.